ku itariki ya 21 Mata mu 2025 nibwo Papa Francisco wari umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana hari kuwa mbere w'umunsi mukuru wa Pasika. Hanyuma yitabye Imana afite imyaka 88. Yapfiriye mu nzu ye iherereye muri Domus Sanctae Maritae mu mujyi wa Vatican. Yapfuye rero nyuma yo kugira indwara y'ubwonko yitwa stroke yatewe n'umunaniro ukomeye ndetse n'ihagarara ry'umutima. Rero nyuma yo kwitaba Imana ibikorwa byo kumushyingura byabaye kuwa gatandatu tariki ya 23 Mata mu 2025. Hanyuma hakomejeho igisibo cy'amasengesho cyabereye ku kibuga cya St Peter's Square, kikaba cyarakurikiwe n'ishyingurwa rye muri Bazilika ya Santa Maria Maggiore i Roma. Nkuko rero yari yabyanditse mu nyandiko ye Spiritu yo kuwa 29 Kamena 2022 nibwo yari yavuze ko yifuza ko yashyingurwa muri iyi kiliziya. 2025 habaye amatora yo gutora umusimbura we. Abakardinali 133 bitabiriye iyi nama y'itora, maze Robert Francisco Prevost ufite ubwenegihugu bwa Amerika na Peru atorerwa kuba papa mushya wahawe n'izina rya Papa Leo 14 cyangwa se Papa Leo 14. akaba ari we papa wa mbere ukomoka muri Amerika mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Reka rero nkugezeho noneho mu buryo burambuye amateka y'uyu papa mushyashya watowe. Wowe utarakora subscribe rero gikore kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro, aho ngiye kukugezaho amateka ndetse n'ibigwi by'uyu Papa Leo 14 watorewe kuba papa mushya wa Kiliziya Gatolika. Papa mushya wa Kiliziya Gatolika watowe kuri uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Amazina ye yitwa Robert Francis Prevost. Akaba yari umukardinali ariko akaba yatorewe kuba papa mushya wa Kiliziya Gatolika, ahita nahabwa izina rya Leo 14 cyangwa se Leo 14. Yavutse ku itariki ya 14 Nzeri 1955, avukira muri Chicago ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri kaminuza ya Villanova aho yize ibijyanye na siyanse y'imibare ndetse aniga muri Catholic Theological Union na Pontifical University of St Thomas Aquinas. Yabaye umupadiri w'itorero ry'abagizimanu Augustinian mu mwaka w'1982. Mbere rero yo kuba papa, uyu Prevost Robert yakoze imirimo itandukanye muri Kiliziya Gatolika, harimo kuba umuyobozi w'itorero ry'abagizimanu kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu 2013, ndetse no kuba yaje no kuba umwepiskopi wa Chiclayo muri Peru kuva mu 2015 kugeza mu 2023. Nkuko tubikesha Vatican Press na The College of Cardinal Reports, mwaka wa 2023 Papa Francis wari umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yari yagize uyu papa mushya yamugize umuyobozi w'ikigo cy'abepiskopi The Castellary of Bishops, ndetse amuha umwanya w'umuyobozi w'inama y'abepiskopi wo muri Amerika ya Latin Pontifical Commission for Latin America. Ubumenyi mu by'imibare, filozofiya n'iyobokamana. Yize muri kaminuza ya Villanova aho yakuye impamyabumenyi mu mibare mu mwaka w'1977. Yize kandi muri Catholic Theological Union of Chicago, ndetse yize amategeko y'idini muri kaminuza ya St Thomas Aquinas i Roma. Mu gihe cye nk'umushumba mukuru, Cardinal Prevost yakomeje guhangana n'ibibazo by'ingutu byugarije Kiliziya Gatolika, birimo kugabanyuka kw'abakristu mu Burayi na Amerika, ikibazo cy'abapadiri bakoze ibyaha, ndetse n'ibibazo by'imiyoborere. Mu by'ukuri Cardinal Prevost wagizwe papa kuri uyu munsi ni umuntu w'intangarugero muri Kiliziya Gatolika, akaba afite uburambe mu buyobozi no mu butumwa bw'ivugabutumwa, kandi afite ubushobozi bwo kuyobora Kiliziya mu bihe by'ihindagurika. 2023 Papa ucyuye igihe witabye Imana, Papa Francis yari yamugize umushumba mukuru w'ibiro bishinzwe abepiskopi, ndetse anamuha ipeti rya kardinali.
ku itariki ya 8 Gicurasi 2025 uyu munsi nyuma y'amatora yabaye n'amatora yabaye ubwo uyu papa Prevost Robert yatoranyijwe kuba papa wa 237 wa Kiliziya Gatolika, afata izina rya Papa Leo 14 cyangwa se Leo 14. Ni papa wa mbere ukomoka muri Amerika kandi yamenyekanye nk'umuyobozi w'umunyakuri kandi w'ubwenge ufite ubushobozi bwo guhuza abantu mu gihe Kiliziya yari ifite ibibazo by'imyemerere itandukanye. Papa Leo 14 avuga indimi nyinshi zirimo Icyongereza, Icyesipanyol, Igitaliyane, Igifaransa ndetse afite ubumenyi mu Kidage ndetse n'Ikilatini. Nkwibutsa ko uyu papa mushya wa Kiliziya Gatolika Leo 14 yatoragijwe muri conclave imaze iminsi iri kuba, aho yagendaga amatora aba ariko hakazamuka umwotsi w'umukara nk'ikimenyetso kigaragaza ko papa ataratoranywa, ariko ku isaha y'isa 12:08 kuri uyu munsi nibwo nyuma y'amatora noneho hazamutse ikimenyetso cy'umwotsi w'umweru gishimangira ko papa mushya abonetse cyangwa se atoranyijwe. Nari Mr. Joe, tuze gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.